Kuća Rački jedna je od rijetkih očuvanih starinskih goranskih kuća. Nalazi se u Delnicama u Supilovoj ulici na broju 94. Nakon 4 godine obnove, ove jeseni ponovno je otvorena za javnost. Kuća Rački je protekle 4 godine bila zatvorena za javnost zato jer se pojavio velik problem. Naime, napala je pod navodnicima iznutra sav drveni inventar i konstrukciju same kuće. Napala je jedna gljiva plijesan, malo zagonetna, čak su i brojni kemijski zahvati vršeni, ali nikako ju nisu uspjeli maknuti, no onda usred obnove stalnog prozračivanja kuće, novog sloja žbuke i tako dalje, ona se uspjela ukloniti. A mi smo onda taj moment iskoristili kao etno udruga da ju namjestimo, dakle, sa novim inventarom. Novi inventar u Delničku je kuću stigao iz svih krajeva Gorskog kotara, od Prezida do Lukovdola. A radi se uglavnom o uporabnim predmetima koje su koristili naši stari. Tijekom obnove kuće otvorena je i staja koja je njezin sastavni dio. Naime, zbog visokog snijega ljudima je tako bilo praktičnije brinuti o životinjama. Budući da se radi o prizemnici koja je građena po principu kameni temelji, a kat, odnosno krovište, od drva. To su nekakvi prirodni elementi ovdje za gradnju građevina u Gorskom kotaru, drvo i kamen. S time da je zanimljiva i po svom pokrovu, strešnom pokrovu, to je krovna daska. Ona se inače prije rabila masovno u Gorskom kotaru, potom ju je zamijenila nešto modernija šindra, odnosno uže daščice, a danas se već one praktički nalaze samo na objektima koji su namijenjeni nekom vidu goranskog turizma kao podsjetnik na negdašnju goransku gradnju. Sama kuća inače isto je imala i više vlasnika, a kuća Rački je nazvana po zadnjoj vlasnici, gospođi Mariji Rački i njenom suprugu, koji su taj objekt i prodali ondašnjoj općini Delnice. Kuća Rački najvjerojatnije je izgrađena 1752. godine. Već nekoliko desetljeća ima status zaštićenog spomenika kulture, a etno udruga Prepelins trenutno ulaže napore da se zaštiti i njezin inventar. Budući da sama zbirka u kući Rački nikada nije službeno bila registrirana i popisana, mi bismo to voljeli, dakle da postavimo sadržaj same kuće i njen značaj na malo višu razinu, a ujedno je to i prva stepenica u našem projektu osnivanja Etnografskog muzeja Gorskog kotara u Delnicama. Budući da je, kako smo već više puta javno isticali, Gorski kotar nažalost jedina hrvatska regija bez svog službenog muzeja. U posljednja 2 mjeseca, otkako je kuća ponovno otvorena, primila je 200-tinjak posjetitelja, uglavnom školske djece. Pa zavirimo i mi u kuću Rački. Jan, dobrodošao u kuću Rački. Ovo ti je najstarija kuća ovdje u Delnicama. Ona ti se sastoji od 3 prostorije. Pod jednim krovom ti je to sve zato što su velike zime bile, pa su onda se ljudi bojali da im ne bude hladno. Nisu ni izlazili iz kuće, tako da su imali ovdje sobu ili vežu. Tamo su imali kambru, i tamo su imali u sredini vežu gdje je bila kao kuhinja. Onda ti je bila jedna predprostorija iz koje se ulazilo u štalu i u kuhinju. I sada da ti kažem jedno par stvari ovako. Ovdje ti je sve ovako starinsko kako su nekada živjeli. Sve su stare stvari. U toj sobi imaš recimo ovaj krevet gdje sada sjedimo. Tu su spavali mama i tata. Dječica su ti spavali, vidiš, tako u ovim zibicama. Bilo ih je i na peći jer im je bilo tamo toplo, posvuda, a bilo je puno djece su onda imali. Siromašno su živjeli, ali su bili jako sretni i zadovoljni. Onda ti je tu jedan stol, tu su za tim stolom svi jeli, to im je bilo kao današnji dnevni boravak i spavača soba, sve ti je to zajedno bilo. Baš zato što je tako moralo biti malo prostora, a da je sve stalo u taj prostor. I sad ti mogu pokazati recimo ovdje, tu ti je vidiš jedna stara škrinja u kojoj su ljudi nekada imali kukuruz, grah, pšenicu, sve su unutra spremali u te škrinje takve. Ona je stara oko 130 godina. Tu ti je jedna tamburica, vidiš, na koju su svirali, to je malo kasnije su svirali, nisu baš onda.
Onda to ti je, vidiš, jedan ukrasić, tu su imali nakit koji je dobio kakav prsten ako ga je mogao dobiti, znaš. To ti je ogledalo. A ovo ti je jedna petrolejka s kojom su se oni u stvari svjetlili. Unutra se je stavio petrolej, imati unutra jednu trakicu i tako se to svjetlo zvalo petrolejka, na petrolej. Sad imaš ovdje, vidiš, jedno predno kolo. S tim prednom kolom oni su ti izrađivali vunu. Na to se je prelo i onda se, vidiš, od ovce vuna ti je bila, onda su ovcu šišali, pa su oprali tu vunu i onda su na to predno kolo radili vunu. Onda se tu imaš, vidiš ovdje, imaš ovako za nogu i onda se to vrtilo, ovo se vrtilo i tu se je prelo dole vuna. I poslije su se radile različite sokne, majice, sve se je s tom vunom domaćom radilo. Onda imaš tu, vidiš, jednu psihu. Ona ima oko 80 godina je stara ta psiha. To su isto imali za različite stvari stavljati. Poslije su se i gledali u špiglu, vidiš kako su bili lijepi. Tu ti je jedan žvajkar, vidiš, ovo ti je žvajkar takozvani. Unutra se je stavljalo mlijeko i onda ti se je to ovako melo, vidiš, tako se je radilo i od tog mlijeka se je dobio putar. Vidiš. A zidovi su ti svi bili, vidiš, sa krpicama ovako, i tu gdje god koja slikica, ali to još onda kad je ta kuća napravljena nije bilo, nego tako krpice su radili, vidiš. I onda su ti vezli na krpice, svašta su pisali, to je njima bilo umjesto slika. Tako su, vidiš, imali i ručnike, isto tako sa vezom gdje je pisalo, evo, spavaj zlato moje ili tako, onda ti je, ko se je umivo ujutro, onda mu je bilo ljepše i ugodnije. Ovo ti je jedna stara peć, kahla, takozvana kahla. Na toj peći su ti, vidiš, gore kad se je zgrijalo, djeca spavala. Mogli su se lijepo poslagati i spavati gore. Bilo im je toplo cijelu noć i super im je bilo. Tu su ti, vidiš, stare pegle, to su prije nekada bake, mame, sve su one, vidiš, peglale. Tu unutra su stavili žar i onda su ovako šicali, tako smo mi rekli šicali, vidiš, tako. I onda su peglali. Nije bilo pegle na struju ko danas. Ovo ti je jedna teta obučena u delničku narodnu nošnju, vidiš. A ovo ti je ogrtač jedan, takozvana flajda. Ona ti je stara preko 150 godina, samo vidiš malo je uništena, ali to se mora dati restaurirati. Ali današnje nošnje se s tim ne rade, ne šivaju, ko su se nekad. Vidiš, tu su ti sve lonci, kakvi su prije bili, iz čega se je prije pilo. Sad smo došli u vežu ili kuhinju. Evo vidiš, to ti je otvoreno ognjište, ovdje tu se je vatra palila, vidiš ovdje ispod. Onda kad je vatra gorila, tu se je tako stavio ovaj lonac, lijepo se u njemu kuhalo, znaš. Ovo su ti sve, i onda ti je ovako, dim ti je išao jer nije bilo dimnjaka nigdje ovdje. Onda ti je dim išao tu gore, a pošto je tu gore bio takozvani verp ili od šiba napravljena kao jedan stropić od šiba, on je zaustavljao iskre da se ne zapale gore grede, znaš, jer gore su se, meso se sušilo gore, sav taj dim je išao gore. Sve su sušili, i jabuke, i šljive, i tako, sve je tu gore bilo gdje se je sušilo. Tako da su imali po zimi se jest. U tim se velikim loncima kuhalo jer ih je bilo puno. Ovo su ti mlinci za kavu, vidiš, tu se je kava mljela i papar se je znao mljet, ovdje se je znao tuckat papar, vidiš, u ovoj posudi ovdje. To su ti sve ove posude za kuhanje. Za pečenje tu se je peklo. Ovo su ti tave, vidiš, to ti je tava i tu ti je isto jedna posuda u kojoj se pržila kava, znaš. Jer inače je kava bila skroz zelena, ona friška kava, onda ti se je pržilo u tome i onda se u tome mljelo. Ovo ti je isto jedan fenjer,
Isto su tako imali za u štalu. Kad su išli u štalu, onda su si zapalili fenjer i išli su u štalu. Iza tebe imaš ovdje puno tanjura koji su glineni tanjuri. Sve ti je ovo posuđe glineno, vidiš. Iz njega su jeli, nije bilo porculana kao sada. Jelo ti se grah, kupus, repa, sve što je raslo na njivama, to ti se jelo. Normalno, bilo je tu i mesa, jer su imali prasce, imali su krave, mlijeko normalno, palenta, kruh se je, vidiš, u ovim posudama mjesio. A meso se je jelo samo za blagdane ili je možda tata samo jeo meso, nisu drugi jer nije bilo. Ovo su košare u kojima se je nosilo voće, povrće, sve se je to doma nosilo, vidiš. A tu, ovo su ti kolutovi koji su se stavljali na glave i žene su nosile vodu, jer nije bilo vode u kući isto kao ni struje. Sad ću ti pokazati još jednu prostoriju koju imamo tamo. To ti je jedna predprostorija bila gdje prije štale, između štale i kuhinje, gdje su ljudi držali stvari koje se ne mogu držati u sobama, u kuhinjama. Kao recimo što ti je kaca za kupus, vidiš tu ti je bila kaca za kupus. Ovo ti je ribeš za kupus. Ovo ti je, to su ti sve daske s kojima se je pralo roba, rublje se je pralo na ovo, nije bilo veš mašina, vidiš. U taj škaf se je roba namočila i onda se na te daske ribalo onako. Onda su ti ovo još dva predna kola za vunu, to si vidio tamo jer tu fale neki dijelovi. Ovo ti je klupa jedna koja je koristila kad se je lan pobro na poljima, a bilo je tu puno lana prije. Onda se je taj lan skupljao ovako u hrpice i onda se je bacalo, čovjek je sjedio s ove strane, onda je bacao s one strane, povlačio i tako se je čistilo ono sjeme lana s druge strane. Ovo je isto jedna kuhača koja im je služila za mast, da su s njom mast kad su topili špek, pa je onda bilo to za mast. A ovo ti je isto tako jedan češalj za lan. A ono su ti tamo jedna nosiljka ti je ono za gnoj u štali. Kada se čistila štala, onda se taj gnoj nosio van na polje. A s ove strane imaš samo ralo, vidiš, ralo se zapreglo, u ralo se je zapreglo volove ili krave, sve ovisi kako je ko imao i s tim se je oralo. Evo vidiš, ovo sve što sam ti ja danas pokazala, to si sada vidio kako su prije živjeli stari ljudi. Oni su bili jako sretni i zadovoljni, imali su malo i puno. A sada, današnja djeca to sve ne cijene, a trebali bi cijeniti i oni kad imaš malo da si zadovoljan i sa malom, znaš. A ti kad budeš narastao veliki, onda ćeš ti, ako bude postojala još ova kuća Rački, jednom ćeš svoju djecu dopeljati ovamo pa ćeš ti njima pričati šta je tebi tvoja baka pričala. A sada bi mogli ići.